Balozio, Henry Balozio. Yes. He's a man who has is financially under yake. Hey, you are for it. You are under yake. What was his name? Kemayo. Hey, we are currently under yake. And under siege. So Henry Balozio, get your trade. Back in his working days, he was here to Yaromagedira, Tonya get work related injury. Yarutaki Adakimukia meat processing. Oh, yes. Kwanyama. Did we quiga and Netavi Jojen, Makiruta Wanyama, Nakijana Pat. And of course, the bigger organization is the Kenya Meat. You are Utaquamu Hendium, one enough franchise. Yes. Horove yake nyama ko export nyama nuru factory jonas yore ne stisia fridge skona kidu to cold room yes an entire room ege shuri ng'ombe magana maya meri na ne fridge ko uguo na ne gokire cold room procedure za de maruta wira ko na cold room do kiruta muno do prolonged exposure hoyo nao tini ni mara aginya miaka miaka orutaga yo Balozio akiruni kwedi akire designated ko cold room ndwe ngo kigusha is an automated diwaigiro kainya bato ni ng'ombe igo ka etheje yoguo riu ni akigete na kindu gitagwo a mishap aigirete cold room yo ri murango okehinga etheine ukamuhingiriria theini yes aria no meja mairia kuhinga to nwa batoni ri ugikwama wenda ikociga nona aki exposed to very cold temperatures akigia some traces of hypothermia riu ni ndurio kunyita ogiherwo ningi muno na fridge ni ugitweka ni ukwambikwo cirai akarihwo riu ohoro ni ararihirwo ciringi 700 ma pepte cita damages accrued. Yes. Magana mugwanja metano. Since retired. Yes. Na ni akire wa account yake aragikirio kanyamu. Riu nake ri to ni makiumanite ngoro muno na mukari. Ni amuna ya ATM. Ya bengi yake. Yes. You know the ATM is a very private document. Very personal. Very personal. Ona ne tuika campaign cia pin yangu, siri yangu. I kiona andu magikira ito ndo this thing we swipe at the supermarket PDQ mundu ni ambigarura kidogo kwanja kwadu no mako very keen mabaginya kurora camera ya CCTV hari eri akaherera yo to yona tadu e mara monitor ta magigatia magezoom yes Leure Balozio mukani akipini ya kadi yake itondo inene kiske account yo niko totally besa muno ndikoretwo na activity nyingi yes because some few dividends here and there habia cia iria yes Oya kimune ya kamutigira kamuno ngiye ifatari patani ukanjira mbere ugathi weka atia ugathi ugakienyura yes leure ne make they have a son who they live with are meto late bloomers yes rweti tunyoni tuothe tumbukaga kuri gatiga o gitara yes ona ngaikara gitara kiuginya gagitua giako yes they have that kind of son leu nyina ri ere mutumia Balozio ni arari na ibatari ya kugira mbeca kuria bengi tondu ng'ombe ni raheo mubira na eto cia turaheagwo cia njoka petina ni arakatia ni arokaga akienda ukunjirwo baribari ukunjurirwo ratha uriwe arakirwo ke arakirwo pini ya thoguo ri na ndirakwira uthio mucenenekere ni ngwirire mutumia ni arengera muruwe kadi ya ithe ya bengi na muhe pini athia rute mbeca na tiothio cenenekere thoguo fanyita na nginya hau tandika 42 na asatio iyo ni akiria iyo ni ya mbeca pini yake ri ni mwaka waku wa guciarwo arakimenya inda yes 1981
Moro we athieri. Reke mamuthethukire. Yes. You know he's a habitual drunk. O muru ni akundaga. Ona kanyamu ni akundaga. Ti muno no ni akundaga. Yes. We ndingiitwe ho. Na nigutuika agutha riu the second helping ri. Yajia kumuoya ni atana ha muno. Balozio ri. Shuguri ciake ri. Arona oka message. Dear Balozio, cash 6,000 has been withdrawn from your account. Narona ni sawa. Yoti kurekania na wa Henry. Wa uria. Wa kago. Yes. Ni sawa. Aikaraga tari alikuwa. Dear Balozio, cash 12,500 has been withdrawn from your account. Kai ni agire ibatari ngi. Na ta ukinjirite. Kunjirite no ni thokwaria hwaini. Riu ara raise the red flag. Ni haraonire riri. Dear Balozio. Kenya shillings 4,500 payment to Quiver Lounge Keno. Ragiona Ozio Timoka. Ozio Timajoithi. Bana, wanjoithi neki angikora kula Quiver. Tithi muna mucie. Wakago wanjoithi. Wo tana ciana ciaku ciothe. Atiriri. Niki uleka Keno. Niende mucie. Ate. Derake riboti ya thimu ine mbeca no kurutwo irarutwo. Kabori ruo. Irarutwo no. Aria kahora. Ngwari oria ndirenda. Mbeca no kurutwo irarutwo kai kandie nau. Ate irarutwo. Yeni cigana. Nyingi muno. Dai tutona etabote. Nani tozira hakana na ndagika 10. Yoke ona ihenya ngutaririe. It's even worse. Weke na uke. Azo kuingira kihingo-ini ri. Message yake. Dear Balozio, 3,000 shillings has been paid to SGR. Yake vya Mombasa. Nairobi terminal. Na niona nginya roya itesia chomba. Twage theni one ni hesi yaku. Ngotigeira kandi unangera muruguo. Oi Balozio ni ende munige tondu nyuma na kuguru kuru. Woi ndaki mwihokera. We hokera mekora. Mwana ucio tuite thoguo ni babora ta mukora we. Ruta message. Tanona. Nona. Anje iria Keno. Athie thika. Ici twara bubae ri, ici ni njo ambiri aruta cia mondo. Tone gwake arakigetha. Amba nyua njohi nayo ri. Ya muoni akianda. Ora oro thimu ndaroya. Techo yanyo ya muoni akianda. Ndo alika umeta Mombasa kianda. Agate taginya mugithi.
Ai kana go makona. Meta te aquí taraya mo gidimeta con nas. Orane, igual tío giribe. Yale bona ke na kadi swipe. Na de compensation ni era koreto vale. Yes. Ni era que do ta queria. Takigeria kigetha ngano. Ira tuota majani. Mere na morori. Makiwa mathi maigithie kandio matarerio ni hingithagio ri. Muriu ni arakoretwo ri hanga tuindo. Yes. Ya muichori. Ya muichori na moke kuingithia ri. Na hivi ni. Kenya shillings 54,000 paid to Mutuapa Furnitures. Ni agithama. Nginya ni ya nyumba na thama. Agulite kinya indo cia nyumba. Balozio akiuma kuhingithia kandi ri. Yageire giathi. Aragura ithanwa. Ithanwa. Tarimbo. Go. Na itimu. Na itimu. Na uta. Tia gwika atia. Miamuragia. Atiriri Balozio. Goko githio utire ithanwa. Riu ni riangu. Riri wagura. Nenge kuonia. Waikara riaku riangu. Matimu ni make kwe mbara. Ni mwana urabanga kuraga. Ona kumuraga atari kumwenderera. Ara message thimu-ini akaigua gwitungumania Ujora go ye furniture. Mutuapa. Maramenya ucio ico na wanu ticket. Ikiretwo ni ithe. Tane tothi tuhingithia tane ciria kuracia. Indo ikiretwo ni ithe wa mundu ri. Rio mucie. Ya, retio tije. Wana akĩerirwo pini nĩ mwaka wa gũciarwo. Ona mũrebi no akĩria no aciarirwo ri. Ona ndagweterera kũgaĩrwo. Apana. Egaire. Mere harĩa noreire. Ahora ndingĩohithio na rũgongo. Kĩndĩtũrĩre maica no kĩ? Maica no maya. Na mũthee na mbia. Ĩtha inyanya na 38.